Hello kagayam na imbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Kapadasan ni Kabsat Manuela saan napudnanagan. Tintay drama ngam sakbay ti amin. Makablawa mampay ni Sibayan Villa Gwen, Joyce Ann Tamayo, kan dagiti tagan nga bulan Talugtog Nueva Ecija from Josie Peng. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Manuela. Dear Manang Bianang, nasapa ka na balo kat 5 dagiti anak ko a pinanawan ti asawa kanyak. Nagrigat nga masapul ngagbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rogyak tag salaysay idi nabiitak pay ana balo. Manganan milya bakit? Anyat sirsiripom di tatawaya. Umay kakade, dara sa burlan. Makitam ti makitkitak. Ha? Ni ka di Manuela abalo ti bagbagam? Wen, kita anay. Nabiit pay la nabalo ngam nay. Syumanor pameten. Ha? Nene, aywan. Nagkiting di surutpan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siya. Napudaw ngamin. Atay ko, apay nga agkatos ka eh. Pagpampantas siya, magayam day ta Manuela. Lay, saan mo ta? Abay, dagas ayat agapresyar. Sa bali ti pantasya ken apresyar. Si kamot. Ay, di nakpadpadasan Orlan. Ni, kita anay. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unngag paisaw. Asino ngay nga tatikain inawag na? Adda nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di kita anay nakalipstick pa iti napuskol arid. Kun nagpuskol ti pulpus na. Nagbiit mo't anak kailiw-liwagan ngay no addan adagos nobyo na. Sumayat kit di Kabalbalo na pa'y langam gumaratigitin. Di lagbain. Sapay 5 dagiti anak na. Babasit da pa'y mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Siga ngay bakit? Lumabalo ka, makiasawa kan tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Ay, depende Depende nga. Basta, it depends upon the situation, bakit? Napananan ngay. Awam mo tanda dya Manuela. Dya mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, intamanganin, mabisina kon. Bye-bye amon da dya Manuela. Paliiwom tumanin maminsan. This drama is owned by JENA ALMOITE drama. Dawag ko agpatpatangdan ka kano agdalos ka naglaba Manuela. Pudnoya. Sir, agpalaba kayo aya. Anya sir, tata, wan numanong ko ng kadilatan. Nag-retire ako no. Iso din ako awawagan iti sir. Ha? Nagsiramot ngamin tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudon tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga adda bakantem? Intun bigat tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, ta sa anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by JENA ALMOITE drama. Naganak mo't gaya mo ka anak Amelia. Wala, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayanda. Kit, di single mamngarudon adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka nakakday dyan ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas dya ka anakam. Adun tulat ta ti agaram kinkwana. Ay na, wala tamukon. Sigurado alukwendan tumananday dyan. Numakinobyo manan. Dyan ito mainana. May sama garanggan dyan. Iso titimawidan dyan anak na. Un nga rod, dyan mo't laag papapintas tar aramidin da dyan nga ipag mo. Kada lumaba sa kijabalay da, agsarsarming. At dansa mo lalaki na. Kasta mga rod tatap ko lakay. Ngamjak lagtagtagaray tawang maibidensyak. Angam na makaala kiti ibidensya ay sigurado asinaan di kabsat ko day jay. Ha? Bakit? Kita ang di lumabas. Ni Manuela manan. Ay na, nagpapintas manan. Ay sigurado lakay. Adda manan ka date ta. Lakit dia. Kita mo ti tsura na naka-shoulder bag, naka-sunglass ka, naka-skirt. Ampang at talaga day taabalo.
Asawa mga tanay so akasta. Di lamasyan kada kita anak na. Nagbabasit na bailaan. Ngumjay kat lalaki tin into narunan. Ay, wang nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na launay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor, Tata Orlan. Inak gumatang iti sardinas asidaan mi. Abay, awan insang put jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y ngamin asimang put? Maladaw ka nung agawid. Ha? Ay sus, napnapanan na ngay. Apay alaman-laman. Asino ayat ikinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, Tata. Oho, kunkuna na laday jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sus, addanton maikadwa atatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo di inayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa'y dagi di addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, Tata. Adda, di nala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, tasaanin ang asawa. Kabalbalo na pa'y lang makisinsinnarak din iti lalaki. Kaasi kayo lang anak na nukasta. Asino tinangibagang adda lalaki akasinsinnarak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di ataon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita. Imbagak anapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpayso day ta anak ko? Di mo patpat yan day jay nga Orlan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan. Tawan mo't kinapudno dagitang at apon nyo kanya. Nadaramid mo, talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutek. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan kwa na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam sika, Manuela? Apay, anyat ibagbaganay ta babae lakay. Umay nakitsungsungatan ay. Agpakalinis launay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si Kan Manuela ha. Taadayo nga imun una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran nyo iti basit abalayo. Ngam da kami nalawat ti dagami ditoy. Iso at teritoryo mi dito abanda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan. Numakangag kay ti saritawan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo at the freedom ng Agassawa iti kaya tayo nga ibaga. Nawatam! Oh, at tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam da gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ni, anya dagito'y tata. Bagas kan groceries. Diyak mo lang maibos na kita. Isuayawid mo. Anya? Ala, nakababainan tata Arman. Idi na minsan badbado tiintad mo kada kami. Ita, makan? Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isuakayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsayaat kayo at talaga tata. Agyaman unay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsin da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taad damot tay kotsek. Di ka kumagbabain kanyak, Manuel. Orlan, umay ka kaday. Darasama. Apa ya? Anda ko ko. Darasama, mabitlaang. Apa ya? Kita man eh. Adda nang itulod ka ni Manuela ang kakutse. Kita man eh. Asos, anya ngay, di husto dya atap ta. Nga da boyfriend na. Agure ka.
Mabigbig ko day ta alakay. Taymot pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, wine. Isumot kagpaisaw. No kasta? Iso, ti pakisinsin na rakad na ita Manuela. Iso tinobyo na. Kwen Ay, nalaing mo day ta babayan niya. Pinili na tay pensyona daw. Amo ka, kwarta lang ti kinayat na di ta alakay. Katanya pa'y ngay. Kasta talaga. Nakasapulan itimang biyag kalagiti limang anak na. Di lagbain. Kabalbalo na pa'y lang adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod Nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, in ka pa agmerienda. Ne, apay kag sangsangit ka. Ay, ay ayak lang amin ti bagik tata. Tapay nga kastoy dak ti daduma ka lugar. Ha? Apay? Adda ngamin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak tata. Ha? Apay? Anya day ta? Ibagbagada nga da relasyon tata. Anya? Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo ang masarsarita iti awan mo't kinapod na. Ay na, Manuela, di ka paapektar ka na kita tao. Apal dala day takin ka. Bay-bay am idano kas tati kayat dang aramidan. Aguma da. No nadalos ti konsensyam, awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para kadagitan anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya kon. Awan panawin kon kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bay am dagita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nanang, mapan kayo ka na ijiskwilaan mi. Taday baga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagakan kamot. Jack mo, nanang. Ay, jak masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papayaban na ta kano ijiskwilaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan Kat uray mo't sika. Awam mo't trabahom ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Inkay baga kinilolam. Tay sutimapan iji pag-adalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikumda amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yung dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngam siyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadana ng kantatang mo. Ta isuda ti mapan ijay pag-adalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak. Wan. Wan Lola. Ngam no dida kayat. Oray saanan No kasta. Adda asawa di nakirelasyonan na nana. 1 milya. Katamuyaw. Endarum ka no di asawa na di lalakay. Kahit nabalo din na. 1 ka now. Anya ngay, di husto dya ko nakin kamilya. Nadlaw ko ngamin a pamilyado dyan nobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pala nakitak ngam nadlaw ko. 1 nga rod. Bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan siyak pa'y di ko nam. Kat kumusta ngay mo teka aro bayaw? Asino na, ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjay isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpayso aya nga da relasyon da. Kunada mga awan, makaungat ka no pa'y ni Arman.
Takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaang. Kat no nagpipintas tibado dagiti anak na. Takasanaw, kanayon nga igatangan nila kay Arman itibado da. Kan uray ni Manuela ko nama. Baro akanayon tibag na. Pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malaman. Agawid kayon tanay. Panagluluto manan. Alaan yun tay inutang yo abagas kan sidaan. Tayong kay agluton, Melia. Orlan! This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Igaadyo ti agiskwela anak ko, wan. Ikarigatan kayo a pag-adalan. Bayan nyo, tanoan ton trabaho nanang. Saan kayon ton amarigatan? Tulungan kayon ton amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman ak anak ko. Ngam di mo pa ila panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapagadal kayo nga anak ko. Ammo, Manuela. Addan na panunot ko awagas. Tapno saan kan amarigatan amakilablaba. Pabuludan ka iti pagpuunam ng agnegosyo. Ala, amangan no jak makabayad, sir. Mabayadam man kan saan. O kila ang kanyak. Nakitak no kasano tirigat mo amang bibiyag kadagita anak mo. Kanti may sapay apakaasyakan ka. Kasta lang arudon ti sitwasyon mo. Ngam adu pa'y ladag iti mangitadalaskan ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, tamapadakkel mo to ti rugyam a negosyo. Anya, kayat mo tag negosyo? Kayat ko launay asar. Kasta ti arapaap ko. Ngam puunan lang amin ti parikot. O sige, di mon problemahan dayta. Siyak ti makaamo, Manuela. Ngam, anya ngay a business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado at ulong nyo, sir. Talaga ang wais day ta babae. Kita man nakapatakderan iti karinderya di ta sango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inaldaw ama puno ti karinderya na. Huwag nga rod. Adumutan at tinaliksab na itila kay anobyo na anya. Huwag nga rod No siyak, jak lama ito rada pag negosyo ti kwartaan na hut-hut ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida di ta karinderyana. Makapabising. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngawin maigatangan iti masida. Ingkala umutangan ni Jestora. Saan na dita? Di mo mo't ipadlo ama ibusan ta iti kwarta lakay. Nanang, addamanan medalyaming agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko. Nalaing damat gaya medya eskwelan. Ala, ano sam dagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat sikapay lat imang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uy, nanang, di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasigmot awasay anaparisan iti itlog. Nanang, Kan apa day tao Nagado ti absent mo. masaduta ka sumrag. Nagrigat mo't ngamin ti sursuro day di pag-adalan. Kat kasano day to ngay? Agdubli ka. Iso nga ro't apapayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano. Tabarang may pasakpay. Ngam di kayo mo't ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan amabagsak. Kat baybay anyo mo nga minta anak yaw, Melia. Agmay salang arudan nga anak yaw. Ngam di yo pa'y matutukan mo. Takasanaw.
Day talamang sarsarita iti padayo at tao ti into na rin yaw. Uray awan ka ninyaw, basta adda maichismis yaw, ayos laeng kada kayaw. Ah, Anya ngay ita, di agdoble ta anak yaw. Di yung mga tulungan iti leksyon na. Rebeng na, isuro yu lakta dito'y balayaw. Di yu iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. agsardeng ka lang aron nga giskwilan, buyit. Yes, kay kayat ko ananang. Nanang, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman agtadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman akmat kada kayo, nanang. Taureg may sa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas a masakbayan, anak ko. Inton addan trabahok, nanang. Syaktun ti mangituloy amang bayan iti utang yo kani Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan a nabayadak day jay, anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Sumrit kan boyet. Sana siya tikarkaritan nyo. Tadagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino nga'y tinangkakitaam ka ni buyit lakay. Ijay crossing ah. Mangibabay hindi ang anak mo. At daman dinanog nan. Chinansingan na pa di balasang agbanbantay di store. Unay mo tikas ta nga aramid mon, buyit. Day talagpapanawa tararamidem. Di ka pa'y lang arot mga asawa. Tadjay to asawaam tag problema kan ka. Wen, mga sawa ko. Danag yun eh. Mga sawa ko niti mabiit. Indarumda ka na jay anak yaw urlan. Ay, uning nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no ijay store. Ay, anyan. Kakaiso na nga anak yaw. Ngam na baybayan yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Uning nga ron nanang. Maamiris mi itan day ta abidot mi. Ay, agsasarunomot tin akalukwan tar aramidem ta anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay na diyang anak ta. Katanusan nyo ah. Tadi yumot ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapatyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, uwan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan tikas jingar aramidan na. Nagpagraduar ka man gaya man idikal man, Manuela. Ha? Ayun. Umay kayon to numanam. Taadda basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa eh. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti adbida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mong tagturpos. Di adal to aminin nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry ah. Naadaman na isawsawang wano madian na aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na. Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod ano kasta, Manuela. Nagsayaat ka tao.
Tauray pinadpadakes da kay ti kalabas. Di da kami indardarom. Kat nagsaya at kalatta kada kami, Manuela. Pudno ana sakitan na kiti damo kadagiti agkakasakit nga ibagbaga dagiti karubak ngam kit di sana ka nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Inaramat ko kit di day takarit tap nagpursigiya ka mangisakad kadagiti anak ko. Kat ita di adal aminan dagiti limanga anak ko kat pagyamanak unay ti Diyos an namarswa tadi na kami binaybayan. Alakastan tigayim mo Manuela. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyamanak manen, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.